Hallo! Ha misje pís an Bàrd ach scríbh, agus ar an mescoú le pís an Bàrd ach a cha scríbh le Bàrd animal. Agus sim dusa Emily ó brocha goach có scríbad. Bàrd nó Bekah, bhluúte seáil? Ha mi Joshua? Goléfa, hiadir, riapach tún chria mar gún an farach I garaf, a facas glis anger, starim uavasach in jarach. A misje dul gra Bekah sto? Silver kerst? Bij misje Oh, wow, Bekah, wat is ma? Gewoon in naher, ha mi fosca a chianolish is maik nil waie traum, ne jarro askid brishig is ma hulen iasel kraum. Oeh, ha misje smenje gre Bàrd ashen. Bàrd, wil u kerst? Oh, mag graag. Is really ma. Nee, tapel het Emily. Cuir bianach le aches go tuanig valtisch, va toes aan de wachtel snach de wettigste strie. Ha mi smenje gre Bàrd as een jasje. Perfect in de kerst? Wou kerst. Mari woord na Noran. Ha mi heen is Bekah of pís an Bàrd is sgrìobh mu cacha chéile. Bekah wil u Joshua vast? Ha mi Jishal. Seo Bàrd mi mi jo charid Emily. Hai bria ma rá sa gasas am an ngarach. Hai tren is gasgal chanil cal a chudis ciari. Hai masach ciatoch chanil vánach eile calar is stalem I an húni san ore hami gragach. Hai áwin is cainol chanil acum ach vian gare echgin a hüten si jarsig marigrian. Oh, Bekah tapelat was het. U was ook geen ma. Ach, fyddi gos yn glóinni hís Bàrd ac ymse ha mi sydd haiku sgrìobh mit a dhéim. Lefa. Mo charid Bekah chanjali ichod cialoch ach hai all right.